Thokoza msila wayingwe msila wakwaZulu Zulu lagegeza umtukulo abanzawo umtukulo bakhalanga umtukulo bakhalangusha umtukulo amagedla natengwenza mafamba kufuma ndaba ezitsa mfoka ndume ezulu kusile ngwane mkhululo wabantu khulu amafindo wonke Ngibingelela nonke emakhaya ngibingelela mkhulu ndaba ezitsa nyanga amacala namhlanje sizothinta isihloko esibaleke kakhulu futhi esijule kakhulu ngenxa ngenzala abantu ngendlela abantu abazaleka ngayo nangendlela abantu abafika ngayo kulo mhlaba ziningi izinto ezivala izinto zabantu namhlanje ngenxa ukuthi bangazi ukuthi bazaleke kanjani ihloko esogqesha kuzo namhlanje izintathu ithuma imfelo neabortion ukuyihloko ngicabanga ukuthi sibalekile ukuthi sigqeshe kuzo ngoba baningi abantu abaphazamiseka ngenxa yabo lokho asicale la ukuthi yini imfelo sicaleni ngemfelo imfelo isifo esiphatha umuntu wesilisa noma wesifazane ukuthi njalo makathola abantwana bese bayadlula emhlabeni abantwana bakhe bangaphili abanye bafike kulomhlaba kodwa bangaphili isikhathi eside bese bayadlula abanye abawuboni total lomhlaba bayadlula bonke abantwana bakhe lo muntu lo usuka nemfelo umuntu onemfelo impawu esimbona ngazo kuba khona impawu la entanyeni yakhe kube khona impawu futhi nasesithini sakhe sangasese impawu ngeke ngikwazi ukuzichaza la ngenxa ukuthi abantu bazoma bakhombana bayinukana yonke indawo kodwa umuntu onemfelo siyisimbone ngempawu ethile zimvele la entanyeni noma esithini sakhe sangasese lento leyo ibanga ukuthi wonke umntwana amzalayo angaphili kulomhlaba ashesha andlule emhlabeni usuku phethwe isifo kuthiwa imfelo ushonelwa abantwana ngokulandelana ungazi ukuthi badliwa yini sibangwa yini leso sifo leso sibangwa indlela nawo uzaleke ngayo noma ukubanga kwedalwa ezimbethe wena noma ezakini zabangana ngaloko ke kudaleka ukuthi ugcine soba nemfelo bese siyisihlukene sesibili kuthiwa ithuma yini ithuma isifo esiphatha umuntu lama umuntu ongasekho uma ngabe la umuntu ongasekho emhlabeni usuke unethuma ngoba lo muntu umlamayo akasekho for example umama wakho ukwaba nomntwana azange aphile lo mntwana loyo mama wakho wenza abortion noma wathula miscarriage noma umntwana wazidlulela sekakhona vele emhlabeni bese kwalandela wena yayibona shudo naso lama umuntu ongasekho kulomhlaba lo muntu ongasaphili ngaloko ke uba nalesifo kuthiwa ithuma ufuna ukuthi ke manje ususwe ithuma uma ngabe lama umuntu ongasekho hayi akunandaba ukuthi lo muntu lo umlama ngasekho ngokuthi wena bosokuzelwe noma bongakazalwa kodwa once washonelwa umuntu omdala kunakuwe nolandela yena usuku sonento ekuthiwa ithuma makugezwe ekhaya ugezi na wonke umuntu ubona ukugeza kwakho kuseceleni ukufaka into ezithile okwenziwa ngendlela ethile ngoba unosuku sokususwa ithuma uyayibona indawo umuntu onethuma into zakhe zimhambeli kahle akawuthola umsebenzi akawuthola umshado kuyaliwa nje lapha afika khona kuba ngathi unesinyama yonke into ayibamba ayiphile yonke into ethinta ayiphefumuli yonke into yamphinyuka ezadlela yonke into elunga empilweni yakhe ngoba unethuma wena uma ngabe uyazazi lapha ekhaya ukuthi ulama umuntu ongasekho into zakhe zihlangana into yenze ukuthi into zakhe zingahlangana ukuthi unethuma phuthuma ke mntana omuntu uhambe uyofuna inyanga noma isangoma sizokulekelela kuleyo inkinga leyo ukuthi akususe ithuma noma ngabe wena mzali lapha ekhaya uyazi ukuthi umntwana wakho lo mzele akuyena umntwana wakho oqala kwaba nomntana ngaphambili okungaziwa ngaye ufuna ukuthi ususe lo mntwana wakho lo sekazelwe manje ithuma ukuze into zakhe zizokwazi ukulunga zimhambele kahle angalandelwa amacala aphile umntwana angabhemi idakamizwa bese ukhala ngayo umntwana uthi uyakuhlupha kanti cha uwe mzali lapha ekhaya cabanga kahle ukuthi lo mntwana umntwana oqala vele na noma ngabe khona umntwana okwandlula na uma ngabe kunjalo lo mntwana lo ufuna ukuthi umsuse ithuma ukuze kuzokwazi ukulunga konke empilweni yakhe ukhanye ke phambili ihluko ezimbili esisithintile namhlanje sikhulumile ngemfelo sakhuluma ngethuma angeke ngikwazi ukuchaza lokwethuma ukuthi kususwa kanjani kodwa abantu bendabuko bayakwazi lokho wena uma ngabe uyazazi ukuthi lo muntu ongasekho sokunethuma into sakhe ngeke zikulungele ungalisusi ithuma susi ithuma kuzokwazi ukulunga phakathi kwempilo yakho kuthiwa ithuma isifo sakhona bese sesikhuluma futhi ngani ke manje ngale hlubo sesithathu ukuyi miscarriage ezwisisa mzali ubudi noma usisi kuyafana bayidida abantu abaningi uthi wageza umuntu wesifazane kuphela cha nawe noma umuntu wesilisa uyageza nawe umuntu wesilisa
ukuze ungaphanjanelwa into zakho. Uma ngabe uyazazi ukuthi uke wadlulelwa umntwana emhlabeni noma kwamithisa umuntu wesifazane kwaba khona indaba ukuthi umuntu wesifazane okhulelwe wasanyamalala, lisuse ke manje lothunzi lelo, ngoba ingane yakho leyo yamathambo akho lawo, igazi lakho, ufuna ukuthi ususe lothunzi lelo. Noma ngabe umdala noma ngabe umncane, into esakazilungu uma ngabe kwadlulelwa umntwana, uyayibona, ufuna ukuthi ugeze ususe lelo thunzi lelo. Lapho nika ngixeshe kakhulu ngoba niyakwazi lokho. Into ebengifuna ukuxesha kuyo kakhulu ile edzuma nemfelo. Ngiyabonga Nkosi umusini. Remember, there's no problem without a solution. Ukuze into ibe inkinga kusho ukuthi nesixazululo. Amen.